Igitondo cyiza cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa 12/25 mwe mudukurikiye muri mu Rwanda namwe mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mukomeze mubane natwe mukanda subscribe cyangwa se s'abonner mukanda no kuzogera kugira ngo amakuru yacu tukimara kuyatunganya ajye akora akomeza guhita abageraho. Hanyuma muri aka kanya munyemere tuganire ku makuru akomeye cyane. Iyi ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru yihutirwa ivuga kuri CG Felix Namoranye, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru rwose ngiye kugarukaho, ngiye kubabwira. Hanyuma mbere gato nkuko maze kugenda mbibamenyereza, turabanza tukareba mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange ndetse no ku isi yose muri rusange amakuru mu buryo bw'inshamake akomeje kugenda avugwa, tukabona kwitsa nyirizina ku nkuru yacu nyirizina idasanzwe kuri CG Felix Namoranye. Ndaza kandi no kunyura gato kuri General Mubaraka Muganga, nawe ni mukuru n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero nawe hari amakuru ari kumuvugaho kugeza magingo angahe akomeye cyane ku banyarwanda bose muri rusange. Mwicara rero muntize amatwi, muntize amaso, hanyuma n'ubundi tuganire turebera hamwe ayo makuru akomeje kugenda avugwa muri iki gitondo. Ariko by'umwihariko iyi nkuru ivugwa kuri CG Felix Namoranye rwose nyabuneka ndagusabye ngo ntuze kugenda utayumvise. Uyu rero umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Reka rero nkuko nabibabwiye tuanze tunyire gato mu buryo bw'inshamake makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, turagenda tureba iby'ingenzi bikomeza kugenda abivugwa. Mbabwira ko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yuri umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yagize ati babonye isomo. Umuvugizi w'abarwanyi ba AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ko ingabo z'u Burundi zinje mu rwano iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zabonye isomo rikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi ziri kwifatanya za Repubulika Demokarasi ya Kongo Azalendo FDLR mu bitero biri kugabwa mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa na AFC 23 birimo Kamanyora, Katogota na Kaziba. Bibutsa ko ku itariki ya 5 kuza 25 ubuyobozi bw'ihuriro AFC 23 bwatangaje ko mu bisasu biremereye biri kuraswa muri ibi bice harimo ibiri kuraswa n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'u Burundi, kandi ko byishe abaturage batari bake cyane. Hanyuma aya ni amakuru turaza kugaruka mu kanya mu buryo bw'umwihariko, ariko reka mbendeke aho ngaho. Hanyuma ahubwo mbabwire mu makuru akomeje kugenda avugwa nuko nko mu gihugu cya Uganda amakuru aravugwa kuri Bobi Wine, uyu n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yagiye kwiyamamaza muri Gulu n'amaguru. Umukandida Robert Kyagulanyi wamamaye nka Bobi Wine wiyamamariza kuyobora Uganda yabujijwe kwinjira mu mujyi wa Gulu, aho yari agiye rero kwiyamamariza ku itariki ya 6 kuza 25 ahitamo kwerekezayo n'amaguru. Bobi Wine rero n'abamwerekeje bageze mu gace kegereye umujyi wa Gulu, aho yagombaga gukorera ibikorwa byo kwiyamamaza. Basanga rero mu muhanda hagazemo imodoka za polisi ndetse n'iza gisirikare ziwufunze. Uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi yabanje kuvugira mu modoka ye ko ibikorwa byo kwiyamamaza agiyemo byemewe n'amategeko, asaba inzego z'umutekano kureka ababanza kujya ku bitaro by'ishyaka NOP ahagarariye, ubundi akabona kujya ahateganyirizwa kwiyamamaza nk'uko yagiye abivuga muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru reka mubwire ko abantu bagera kuri 11 kugeza amagingo anga y'amakuru avuga yuko bishwe barashwe mu kabari muri Afurika y'Epfo. Abantu 11 bishwe kuri uyu wa gatandatu barasiwe mu kabari kari mu mujyi wa Pretoria mu gace ka Salisbury muri Afurika y'Epfo. Muri bo rero harimo umwana w'imyaka igera kuri 3. Abantu 3 nibo bikekwa ko bagize uruhare muri ubugizi bwa nabi, ndetse polisi yatangiye kubahigisha uruhindu. Usibye abapfuye, abandi 11 barakomeretse. Polisi ntigeze kandi ivuga niba ubwicanyi bwabereye mu kabari imbere cyangwa se hanze yako, gusa yavuze ko ako kabari katari kemewe. Mu bana bato bapfiriye muri iki gikorwa harimo umwana umwe w'imyaka 12 w'umuhungu, umukobwa w'imyaka 16 n'undi w'imyaka 3 w'umuhungu. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bibamo urugomo n'ubwicanyi bukabije. Muri 2023 imibare ya polisi igaragaza ko mezi 3 Mata ndetse na Kamena habaye ibyaha by'ubwicanyi 14,846. Ibindi by'ubugizi bwa nabi bwibasira imitungo y'abantu byari 26,814 birimo iby'ubujura byo byari 107,536, nk'iby'abantu biba imodoka byo byari birenze 20,020. Bibarwa ko nibura buri munsi abantu 60 muri Afurika y'Epfo bicwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye by'imijyi ya Afurika y'Epfo. Hanyuma mbabwire kuri iyi nkuru gato nayo tuyinyuremo mbere gato yuko tuganira ku nkuru yacu nyirizina kuri CG Felix Namoranye, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Mbabwire ko Uburusiya bwagabye ibitero bya drone 653 n'ibisasu biremereye 41 ku bikorwa remezo bya Ukraine. Ibi bitero bikomeye cyane byagabwe mu gihe muri leta ya Florida muri Amerika hari kubera ibiganiro by'itsinda ry'abanya Ukraine n'abanyamerika.
BBC yanditse ko igitero kimwe cyagabwe kuri sitasiyo ya gare moshe mu mujyi wa Fastiv mu majyepfo ya Kiev, inyubako yayo ibanze irangirika. Uburusiya bwatangaje ko bwarashe ibice birimo ibigo bya gisirikare, inganda, ingufu n'ibyambu. Perezida wa France Emmanuel Macron yamaganye ibi bitero, avuga ko kuwa mbere azajya mu Bwongereza mu nama izahuza abayobozi b'Ubwongereza, Ubudage, Ukraine n'Ubufaransa igamije kotsa igitutu igihugu cy'Uburusiya. Ati tugomba gukomeza kotsa igitutu Uburusiya tukabuhatira kugana inzira y'amahoro. Minisiteri ishinzwe ingufu muri Ukraine yatangaje ko ibitero by'Uburusiya byibasiye ibice 8 bituma amashanyarazi abura ku itariki ya 6 Ukuboza 2025. Ukraine ivuga ko kurasa sitasiyo ya gare moshe yagabweho ibitero ntaho ihuriye n'ibikorwa byabo bya gisirikare, kandi ngo Uburusiya bwabikoze bubizi nk'uko bagiye babigarukaho. Twitsereye aho ku nkuru yacu nyirizina ivugwa kuri CG Felix Namuhoranye, umugabo w'umuhanga cyane, umugabo rero ufite uburambe mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibuka umunsi hasohokaga itangazo ryavugaga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akoze impinduka muri polisi y'u Rwanda, ubwo uwitwa CG Emmanuel Gasana yaramaze igihe atayiyobora, ariko hanyuma rero uyu CG Felix Namuhoranye aza kugirwa umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda. Uyu mugabo yagize ati ntihazagire abanyura mu minsi mikuru bafite agahinda kubera uko bayitwayemo. Uyu ni CG Felix Namuhoranye. Inama zikomeye cyane yabwiye abanyarwanda. Ni umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yasabye abaturarwanda kwitwararika mu minsi mikuru isoza umwaka, birinda ibyaha n'amakosa yatuma basozanya umwaka agahinda. Murabizi ko mu bihe bisoza umwaka abantu benshi usanga harimo n'abatakariza ubuzima, impanuka nyinshi cyane zira mu muhanda bitewe nuko abenshi mu batwara ibinyabiziga baba basinze cyangwa se bakoresha umuvuduko udasanzwe. Ati rero mu by'ukuri mukwiye kwirinda ibintu byose byatuma uyu mwaka urangira nabi. Bamwe rero bumva uyu mwaka warihuse, abawugizemo ibyago bakumva warabatindiye, ndetse hari abatazawukumbura. Ati gusa usigaje iminsi mike kuko mu kwezi gutaha ni muri 2026. Abagenda rero ahatandukanye babona ko imyiteguro y'iminsi mikuru igeze kure, hashyirwa mitako ahahurira abantu benshi, by'umwihariko abemera ibijyanye na Noheli ndetse na Bonane ubu babitse ayo bazimezamo neza. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Felix Namuhoranye ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 yavuze ko mu mpera z'umwaka haba hashobora rero kubaho amakosa n'ibyaha bishobora gutuma rero uwagiye gushaka ibyishimo asarura agahinda. Ati abakuru bakomeze kuba bakuru mu gutuma iminsi tuyinyuramo twishimye, ntihazagire abayinyuramo bababaye bafite agahinda kubera uko bayitwayemo. Yasobanuye ko ikosa rimwe rishobora kuvamo ingaruka nyinshi cyane ku warikoze, ariko bidasize n'umuryango wose muri rusange. Ati utwaye imodoka wasinze, uragonze, urakomeretse, ugonza abantu, urabishe, ugeze mu rugo ushwanye nabo mu rugo, winjiye mu ihohoterwa rikorerwa mu ngo, abana barabireba, cya kintu cyatangiye ariko ibyishimo bikarangira ari umubabaro. Impanuka zo mu muhanda kuva muri 2022 kugeza mu Ukwakira 2025 zageze ku 41,164 zitara abantu bagera ku 2,907. 2022 habayeho impanuka 8,860 zaguyemo abantu 676. 2023 haba impanuka 9,995 zigwamo abantu 761. 2024 habaho impanuka 12,189 zigwamo abantu 751. Mu gihe muri 2025 hamaze kuba impanuka zigera ku 10,320 zaguyemo abantu 719. CG Felix Namuhoranye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda akaba yasabye ko abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko bagomba kurindwa ibiyobyabwenge n'ibisindisha bigizwemo uruhare n'abakuru nk'uko yagiye abigarukaho. Tujye kuri General Mbaka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari General Mbaka Muganga, ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero yarayoboye umuhango wo gusoza amahugurwa y'ingabo ku rwego rwa brigade yabereye mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Gabiro. Iyo brigade yari maze amezi agera kuri 5 y'icyumweru kimwe mu mahugurwa yisumbuye y'ingabo zirwanira ku butaka Advanced Infantry Course. General Mbaka Muganga yashimiye abasirikare barangije amahugurwa, agaragaza uruhare rukomeye cyane amahugurwa agira mu mitegurire mu gutegura abasirikare kurinda rero abusugire bw'igihugu ndetse no guhangana n'ibyahungabanya umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko uretse ubumenyi bwo mu bya gisirikare, aya mahugurwa yanashimangiye inyigisho z'ikinyabupfura kiranga RDF, Rwanda Defense Force, ari nayo nkingi ikomeye cyane ifasha abasirikare kugira indangagaciro za RDF, gukorana ubunyamwuga no gusoza inshingano zabo neza.
umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yasabye abasirikare gukoresha ubumenyi n'ikinyabupfura bagaragaje mu mahugurwa mu gusohoza inshingano zabo. Akaba rero ari umuhango wabereye mu kigo cy'amahugurwa cya Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni impanuro zikomeye cyane yabahaye, impanuro zikomeye cyane yatanze. Ngibyo rero bikomeza kugenda bivugwa mu yandi makuru. Reka tuganire kuri iyi nkuru. Ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje rwose kurwa mu mirwano ikomeje kuzihuza na M23. Amaraso y'abarundi kuki akomeje kumenekera mu kiraka Ndayishimiye yahawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaraso y'abasirikare b'u Burundi akomeje kumenekera mu ntambara bashowemo n'umuyobozi wabo ukunze kwita inararibonye mu bijyanye n'urugamba Evariste Ndayishimiye. Iki cyumweru kiri mu bihe bikomeye cyane bahuye nabyo kuva batangira gukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'abazalendo na FDLR, kuko bapfusha umunsi ku wundi abasirikare benshi. Nubwo Ndayishimiye uzwi nka General Neva avuga ko yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa RDC mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa se abaturanyi, ibimenyetso bigaragaza ibindi, kuko ubwo yemeraga rero Perezida Felix Tshisekedi kumufasha kurwanya AFC M23 yamuhaye ingorano ya miliyoni z'akoresha 5 z'amadolari y'Amerika. Ubu abasirikare b'abarundi bameze nk'abacanshuro ku butaka bwa RDC kuko nta kindi bazi ku mpamvu barwanira keretse gukorera uwabohereje. Amateka agaragaza ko inkuru y'abacanshuro irangira nabi, bagapfa bagafatwa mpiri cyangwa se bakirukanwa nk'uko byagendekeye abanyaromania barigoma muri Mutarama 25. Inyungu Ndayishimiye akura muri intambara ntizagarukira gusa aho ngaho, kuko inyongera y'umushahara w'abasirikare b'abarundi bari ku rugamba yarayikubiye, agabirwa rero n'ibirombe by'amabuye y'agaciro birimo ibyo yamaze kwamburwa n'abarwanyi ba AFC M23 nka Rubaya muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. N'abasirikare b'abarundi bakiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuko bose bamanutse muri Kivu y'Amajyepfo bajya gushinga ibirindiro bikomeye cyane mu bice bikikije umujyi wa Uvira no ku mupaka. Abarwanyi ba AFC M23 nabo bakomeje kwagura ibirindiro, bafata Bukavu n'ibindi bice byinshi cyane byo muri intara. Tariki ya 1 Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi za RDC, Wazalendo na FDLR byateguye ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa na AFC M23 birimo Kamanyora na Kaziba muri teritwari ya Walungu, kugira ngo byisubize nibiba ngombwa bikomereze mu mujyi wa Bukavu. Abashinzwe ubutasi muri AFC M23 bamenye amakuru mbere mu rukera rwo ku itariki ya 2 Ukuboza, bategura ibikoresho byabo n'abarwanyi batera ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC mu bice ryari riri kwisuganyirizamo kugira ngo ryisubize ibice ryambuwe mu mezi menshi cyane ashize. Kuva tariki ya 2 Ukuboza, ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC riracyarasaba isasu byinshi cyane muri Kamanyora ndetse na Kaziba. Abaturage baricwa, abandi bagahunga, imitungo yabo ikangirika bikomeye. Abarwanyi ba AFC M23 bakomeza kugenzura ibice, banakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze kubungabungwa. Muri iki cyumweru ihuriro ry'ingabo za RDC ryambuwe agace ka Gatogota kari muri teritwari ya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahiye ubwoba nyuma yo kwatakariza bikomeye cyane ubuzima, bamwe bagahunga berekeza mu majyepfo mu bice birimo umujyi wa Uvira, abandi basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 Ukuboza, abarwanyi kabuhariwe ba AFC M23 bagabye igitero simusiga mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bica abasirikare benshi, bafata mpiri abandi barenga 100 nk'uko amasoko yo muri AFC M23 yabyemeza. Uwo munsi nibwo Burundi bwatakaje umuyobozi wabwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa mu Pacifique nahazwe yatangaje ko Lieutenant Colonel Minani yishwe na drone ya AFC M23 mu masaha 5 y'ijoro, yicirwa hamwe n'abandi basirikare 3 bamurindiraga umutekano. Niwe musirikare w'umurundi ufite ipeti nk'iri upfiri mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mbere hapfaga ba Major. Kuva tariki ya 5 kugeza tariki ya 6 Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi n'indi mitwe y'ingabo bakorana byatakaje ibindi bice byo muri Uvira birimo Rurambo, Rubarika na centre ya Ruvungi iri mu ntera ya kilometero hafi 60 ugana mu mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma kuri wa 6 Ukuboza yatangaje ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihabwa isomo rikomeye, asobanura ko intambara idashobora kuzorohera kuko ziri kurwanira mu gihugu kitari icyazo ku mpamvu zidasobanutse. Lieutenant Colonel Wiringoma yagize ati, turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo bagomba gufata ifoto ya nyuma. Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ya nyuma, ntabwo azasubirayo uko yaje mu modoka cyangwa se n'amaguru, ariko azasubirayo mu isanduku nk'uko bisanzwe. Ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryasobanuye ko ryavuye muri Ruvungi uyu munsi mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bwa civili batikirira. Ibyo nibyo bisobanuro byatanze riva muri Bunagana muri Kamena 22
bitanga riva igoma muri Mutarama 2025. Bigaragara ko AFC 23 ikomeje kugendera ku muvuduko iriho ubu. Iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani ishobora kuzagera yarafashe umujyi wa Uvira n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze amezi 10 riryamyeho nyuma yo kwirukanwa muri Bukavu. Ni igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kuko zikomeje kwifatanya n'imitwe twaje intwaro nka Bazalendo na FDLR byagize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bukorerwa abasivili. Imitwe umuryango mpuzamahanga usaba ko isenywa. Uburundi ni buhomba abasirikare gusa, buhomba n'ibikoresho, buhomba amafaranga bubigura yakabaye ashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, kuko raporo zirimo izaba nk'isi zigaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu cy'u Burundi bwakomeje gukura nk'isabune kuva muri 2022 bitewe n'impamvu zirimo icyuho mu ngengo y'imari. Umuryango mpuzamahanga watanze ubutumwa kenshi ko amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC adashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bya politike. Uburundi bwigira nkaho bubyumva ariko bugakomeza kwenyegeza intambara. Ubufasha bw'u Burundi butuma leta ya RDC bibeshya igatekereza ko ishobora kwigaranzura AFC 23, nyamara buri gisasu gitewe gitwara ubuzima bw'abanyekongo kigasenya ibikorwa remezo byabo mu gihe bafite uburenganzira bwo gutezwa imbere nk'abandi b'Kinshasa ndetse n'ahandi. Ni ibikomeje rero kugenda biba ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi muri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntago borohewe na gatoya bitewe nuko M23 ikomeje kubacanaho umuriro udasanzwe. Hanyuma mbabwire ko perezida w'inzibacyuho Madagascar Colonel Michael Randrianirina yatangaje ko yifuza kubona Andry Rajoelina yakuye ku butegetsi aburanishwa ku rugomo rwakorewe abaturage rero ubwo bari mu myigaragambyo. Mu mpera za Nzeri 25 abaturage biganjemo urubyiruko bahuriye mu mihanda yo mu mijyi itandukanye yo muri Madagascar basaba ubutegetsi bwa Rajoelina kubagezaho amazi meza no gukemura ibibazo by'ibura bya hato na hato ry'amashanyarazi. Hashingiwe ku bwirizwa ryatanzwe na Rajoelina, abashinzwe umutekano bakoresheje imbaraga z'umurengera mu gukumira imyigaragambyo bica abaturage 22, abandi barenga 100 barakomereka. Imyigaragambyo yafashe intera ndende, abaturage basaba Rajoelina kwegura. Ingabo zari ziyobowe na Colonel Michael zabiyunzeho zitangaza ko zitazongera kwemera guhotera abasaba ibijyanye n'uburenganzira bwabo. Tariki ya 14 Ukwakira, Colonel Randrianirina n'abasirikare yarayoboye bakuyeho ubutegetsi bwa Rajoelina ahungishwa na leta y'Ubufaransa. Mu kiganiro Colonel Randrianirina yagiranye na France 24 ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 yatangaje ko Rajoelina yagize uruhare rukomeye cyane mu rugomo rwose rwakorewe abaturage bari mu myigaragambyo muri iki gihugu cya Madagascar. Yagize ati byabaye byose muri Madagascar bishingira kuri gahunda ya perezida, byashingiye ku mabwiriza ya perezida, yewe n'ibikomere byatewe n'amasasu. Ibi ni ibyaha byakurikiranwa kandi abaturage ba Madagascar bemerewe gusaba uburenganzira bwabo. Colonel Randrianirina yavuze ko yabajwe n'uko leta y'Ubufaransa yafashije Rajoelina guhunga. Agaragaza ko leta ya Madagascar yifuza gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo umunyapolitike akurikiranwe. Uyu musirikare yatangaje ko icyifuzo afite ari uko Rajoelina yazaburanishwa muri Madagascar, igihugu cyamwambuye ubwene gihugu nyuma y'iminsi 10 akuwe ku butegetsi muri iki gihugu cya Madagascar. Ese icyo yifuza kizagerwaho cyangwa se bizarangira gutyo gusa? Umushinjacyaha mukuru wungirije w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yatangaje ko bishoboka ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bashobora kuburanishwa badahari ku byaha bitagisano n'intambara ibihugu byabo birimo. Abayobozi bombi bashyiriweho impapuro zisaba ko batabwa muri yombi bashingwe ibyaha bifitanye isano n'intambara ibihugu byabo birimo, yaba muri Gaza cyangwa se muri Ukraine. Umushinjacyaha mukuru wungirije wa ICC witwa Mandiaye Niange yavuze ko bishoboka ko Netanyahu cyangwa Putin buri umwe yazaburanishwa nubwo yaba atari mu rukiko. Ati twarabigerageje ku kirego cya Koni n'ibintu bigoye, ariko twarabigerageje tubona ko bishoboka kandi ari ingenzi. Mandiaye Niange yavugaga agaruka ku gikorwa cyo kwemeza ibyaha Joseph Kony ushinjwa icyabaye muri mwaka adahari. ICC shinja bwana Putin gushora abana mu ntambara, abana bo mu bice Burusiya bwigaruriye muri Ukraine. Netanyahu we ashinjwa ibyaha by'intambara bishingiye ku kwicisha inzara abantu nk'uburyo bwo kugera ku nsinzi mu ntambara, ibyaha byibasira ikiremwamuntu n'ibindi byakozwe hagati y'itariki ya 8 Ukwakira 2023 na 20 Gicurasi 2024. Akaba aribyo rero ICC ivuga ko ishobora kuba yazakurikirana kuri aba bakuru b'ibihugu byombi muri rusange.
Hanyuma reka tugaruke kuri ya nkuru yacu yo muri Afurika y'Epfo mabwire ko abantu 11 kuri uyu wa gatandatu bishwe barasiwe mu kabari mu mujyi wa Pretoria mu gace ka Southville muri Afurika y'Epfo. Muri bo harimo rero umwana w'imyaka igera kuri 3. Abantu batatu nibo bikekwa ko bagize uruhare muri ubu bugizi bwa nabi, ndetse polisi yatangiye kubahigisha uruhindo. Usibye abapfuye abandi 14 bakomeretse, polisi ntigeze kandi ivuga niba ubwicanyi bwabereye mu kabari imbere cyangwa se hanze yako. Gusa yavuze ko ako kabari katari kemewe. Mu bana bato bapfiriye muri iki gikorwa harimo umwe w'imyaka 12 w'umuhungu, umukobwa w'imyaka 16 n'uri imyaka igera kuri 3 w'umuhungu. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bibamo urugomo n'ubwicanyi bukabije cyane mu 2023, kandi imibare ya polisi igaragaza ko mu mezi 3 Mata ndetse na Kamena habaye ibyaha by'ubwicanyi bigera ku 149,806. Ibindi by'ubugizi bwa nabi byibasiye imitungo y'abantu byari 26,814, birimo iby'ubujura byo byari ku 107,536, nk'iby'abantu by'imodoka byo byari birenze 20,020. Bibarwa ko nibura buri munsi abantu bajya kuri 60 muri Afurika y'Epfo bicwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari umuvandimwe wanjye wa muri South Africa ajya ambwira uburyo kuba muri iki gihugu bisaba kwigengesera cyane. Ati kuba muri iki gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo bisaba kwigengesera cyane. Ati niba wanasohotse ugomba gutaha mu masaha ya kare, ati kuko ni igihugu gifitemo abantu bafite imico y'ubugizi bwa nabi yo ku rwego rwo hejuru. Ati rero iyo urangaye baraguhitana, nk'uko yakomeje kugenda abivuga rero muri rusange. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ariko mbabwira ngo nyaboneka mujye mukomeza mubane natwe, mujye muri comment section mutange ibitekerezo kuri aya makuru ko mubyumva. Hanyuma nzajya ngenda anshyiramo link ya WhatsApp kugira ngo muze mwinjire muri group ya WhatsApp yacu, kugira ngo rero tujye dukomeza kugenda tubana mu makuru abatandukanye biba bikomeza kugenda bivugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Hanyuma rero mvuga ngo kugira ngo rero ujye ukomeza kugenda ubana natwe birasaba ko urira mu kwego kuryanditse ijambo subscribe ukandeho. Ubwo niba ukoresha ururimi rw'igifaransa nyine handitseho subscribe, ariko niba wenda ari nk'ururimi rw'igifaransa ubwo ho handitseho s'abonner, ariko niba ari icyongereza ni subscribe. Hanyuma ugakandaho ukareba no kunzogera naho ugakandaho. Icyo bivuze ngo tukimara gutunganya inkuru yacu ndetse no kuyishyiraho ako kanya muri telefone yawe cyangwa se kuri laptop ya cyangwa se ku kindi gikoresho ukoresha yaba tablet, itubona notification yuko ari inkuru ikugezeho, hanyuma ukahita uyibona ukamenya ngo byifashe gute mu Rwanda, byifashe gute mu karere, byifashe gute hirya no hino muri rusange. Mukomeze rero mugire icyumweru cyiza, turaza gusubira mu makuru masaha.